4 dana. Kaj mi fali? A kolika je... Je. Čuj, ne možeš biti lijepo oblečeni. Samo moramo ovako, neke prsne se ne vidi, zna. Da bi se ti izgovarali. Pa si skupili? Trebalo bi štrika. Vama neka i zasluži. Onda zvadite van lepo i lepo i gledaj, ovo je turbo, ovo je za dvoje. Da. Taj je turbo. A ne troši puno struje. Ajde, slušaj, dobro pokazati. Gorica mi je raj, da se pjesme ore, kroz naš cijeli to bilo gore. Dan i noć, pa sve do zora, pjevale, pozdravi me. Da sam znala, ja bi vam i naše donesti. Ne vrem dva papira, nek moram dati baš bugno. Dok doje, ovako mi se škliže. Onda sam morao dati bugno. Inače ne ide nikak drugčije. Kaj mislim da ste gdje to privati? Pa i meni sam ja. Pucajte u slavu i čast kralju! Vidim da su se žene neke jako razvikale, očito da su muži dugo u ratu bili. Pa smo mi odlučili, mi kralj, smo odlučili tu malo kapetana deti pod kontrolu. Dobar je kapitan, dobar. Koja je rekla, to kaj ja vama sad poreze sad dajem, je ništa kaj vas bude u budućnosti snaško. Prema tome radujte se ovome, jer ono kaj poslije dolazi je jako, jako hudo. Sad morate se pokoriti kralju i njegovim odlukama. Ili idemo vrat. Dana 26. travnja 1642. na dan Svetog Marcelina, a na prošnju 15 kuća domaćina naseljenih uz potok Jagninovec i to. Sada će kralj i kapetan doći sajmom, a za jedan sat... Hoćete vi soka? Ja sam probao. Ja se idem, možda se vraćam. Dobro, vidjela sam sve, okej, ko se pita? Idemo veća. Znaš gdje da u Zariću u Zagrebu? Jedino da ispod se tamo... Ja ti velim da tu Zaru sve te spikerice i čitam, celebrity.